Kako je istaknuto na otvaranju stomatološkog centra, Nordent je nastao kao odraz potrebe da se Subotičanima ponudi savremena, kvalitetna, brza i efikasna stomatološka usluga, a koja se ranije mogla naći samo u većim gradovima zemlje ili inostranstva. Nordent je opremljen sa 3 stomatološke ordinacije projektovane prema tehničkim i tehnološkim dostignućima sadašnjice i savremenim digitalnim dijagnostičkim centrom. Prvi pacijenti iz Norveške već su probali usluge Nordenta, gde po znatno nižim cenama nego u zapadnoj Evropi dobijaju isti kvalitet usluge, a sve ovo je dostupno i Subotičanima. Sam kvalitet rada i tretmana, sve što pružamo, usluga u stvari, to je na istom nivou kao i u inostranstvu i svakako to nas čini svakako za inostrane ljude iz inostranstva da preferišu naše usluge u odnosu na njihove gde su mnogo više cene, a u stvari dobiju isto. Stomatolozi u Srbiji dobro su poznati po svojoj stručnosti, moderno opremljenim ordinacijama i pristupačnim cenama stomatoloških usluga. Neke stomatološke intervencije koštaju čak i do 75% manje nego u većini evropskih zemalja i Americi. Nordent nudi širok spektar stomatoloških usluga, protetika, beljenje zuba, fluorizacija, uklanjanje kamenca i mekih naslaga, zalivanje fisura, apikometrija, hirurško vađenje impaktiranog umnjaka, sinus lift, hirurgija mekih tkiva, implantologija, plombe od estetskih materijala, to jest bele plombe, nakit za zube i rentgen dijagnostiku. Ono što nas, gde mi posebno stavljamo akcenat, ne zanemarivajući ni ostale stomatološke grane, to su dijagnostika i hirurgija. I smatram da smo u ta dva segmenta dostigli sigurno visoke standarde. Ono što želim da kažem je da naši pacijenti ne treba više da putuju u druge regionalne centre, već da sve te svoje potrebe mogu da ostvare u svom gradu. Stomatološki centar Nordent nalazi se u dvorištu hotela Gloria Lux u Subotici. Njegovim otvaranjem turistička ponuda u Subotici dobila je još jednu važnu kariku.